ನಜಾಶಿಗೆ ಹಾದಿಸ ಬದಾದಫ್ಕಮ್ಗೆ ವಾಣಮ ನಜಾಶಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಶರೀಯತ ಹುಕುಮ್ ನುಕುರವೆ ಕಮ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾಫನ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾಗೆ ಮಿ ಫತ್ವಾ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೀನಿ ಮಾಳಗೊಂಡ ಮಿ ಕಿಯಾದಿನಿಮ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ಕಿ ತೋಗೋತ ಕಾಫರುನುವ ಆ ಕಾಫರಿಕ ಗ ಹುಕುಮ್ ಜಹಾಫೆ ಬಹರ್ ಬಲ್ಲವ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಚ್ಚಿ ಬೆಲಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಹೆಂಗೌಮ್ ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಮಿ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಿ ಬೈ ಫತ್ವಾ ತ ಬಯಾನ್ ಕೊರಿಮ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ಕಿ ಕಾಫರಿಕ ಕಮ ಮುನೆ ಫೆ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಬತಿ ಬೆ ಗೊತ್ತ ಪುಣಾ ಮಿ ಹಣಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ದಿಮಾ ಫೆ ಬಹರೆ ಏಗೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿತಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲ ದೇನಂ ಇಬ್ನು ಕಯ್ಯಮ್ಗೆ ಫತ್ವಾಯಕ ಅದಿ ಹಮೆಯಾಕೀಗ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ನಜಾಶಿಯಾ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಮಸಲ ಮಿಯದಿ ತಫಾತ್ ಮಸಲ ಇಕುರಾಹುಗೆ ಮಸಲೆ ಅವರೆ ಅದಿ ತಫಾತ್ ಮಸಲೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಯನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಶರಿಯ ತಂಫೀದ್ ನುಕುರೆವೆ ಎ ಹಾಲತುಗ ತಮ್ಕೀನು ನೆತಿಕೆನ್ ಇಸ್ತತಾನ್ ವತ ಕುವ್ವಾ ನೆತಿಕೆನ್ ನುಕುರೆವೆ ನ್ಯಾಮ್ ಕಾಫರ್ ವಾನಿತೋ ನುವಾನಿತೋ ವೆಸ್ ಏಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ತಮಿರಿ ಮಿ ಮೌದು ಅವರೆ ಅದಿ ಫುಲಾ ತಂ ಎಹೆಂ ಮೌದುಗೆ ಮಿ ಹಾಲತಂ ಆಮ ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ mi itanuga tibum majburu efemiyati algumna jihadu kokgen itanuga islami sharia tanfidu ko me to khotun tan attade mihinga baru kanda nete adi ekan kuren nete hijuro esko hentanaka islami sharia tanfidu kure tanaka deve kanete den mitanuga tibum majburu wakam ga wana algun mennan ebeche algun macca huri gellunta nubata kuda kuruwan majbur be ibn al-qayyim rahimahullah vidalwani ilamul muwaqqin hama kuri galgun bayan kori femme misna mi fotuge nam bes alam take veri ilahu rabbuge hadratun faratun soykura mi hun anga engu ilamul muwaqqin ar-rabbil alamin mi fotuge namaki mi kahal usul ta bayan fawa fote kommekas vidalwani wa ta'khirul hadd li 'aridin amrun waradat bihi ash-shari'ah haddu tanfid nuko faskurumaki islami shariatuga waridu fa kamike islam sabitu kamike dinuga bayan fa kamike kama yuakhkharu anil hamili wal murdi wa an waqtil harri wal bardi wal marad egoton hadu tanfid nukure bandmodu anhena ma bandang hena adi gatun deyan hena nuata ma gada hunuga nuata ma gada finiga adi bajjege mihige sab mesai hadde tanfid kofikam ga waname hadda vore bodu adabege ene libidana kamattaka ma badang hena jabanu gonna dariful maru vedana gatun deyan hena vejje dariful ekkelun wane adi ma gada hunuga vejje mese haddege sabun ene libenje hadda vore bodu adabe nuata ma gada finiga sab nuata bajjege sab mesmi fiqhu fafat gen men bayan kuraba fe bohri minga tafsir ta mi wara khulasa ko mi wani et dalil taka ki gel mer mikam bayan kuraba fane فهذا تأخير لمصلحة المحدود ابن القيم دالوني مي كنكموغا حد قائم نوكو فاسكوروني اي حد تنفيذ كورويغ ميهاغ مصلحة بلافي فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى يعني ايفر ما اولى وكن وي اسلام دين مصلحت එකම ගොවෙච්ච එකම ගවානම ඒ حد تنفيذ نكرو එහෙම මි දලීල් තකුරි ගණන් බයන් කුරි ෆදාන් ඉල්මෙරින් එහෙරි බයන් කුරබා ෆරක් ගිනා දලීල් තක හාදිසා තක එකක බයන් කුරබා ඒගොත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හංගුරාමග හදාන් මාදාන නිස්බ කුරබා දේස් කුරබනි لا تقطع العيد في الغزو أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي نكندين يه هنغرامة تريجة هنغرامة حالتوجه هنغرامة حالتوجه أي حالتوجه مسلمين كه بهوري هم صحابين زمان وجه سنغافة إفدا بين ها دساتا قنيمة مدلهم وكن كريمة هيجر كفنو تباند إفادة بي اسمه هنا بانغورا بي كنتا بي كلونا بيما باند إفا هيجر كفباتي بافا حدو إيكم قوي حدو نجسا إيجا علمرين بيدا على واني ege sababek kamuga ei ak kandadi mamu kafirun adekol hanguram kurun hore muslimek gatike geldoni muslimunna nikametika adi nunna ena ekamuga ruliga gos kafirun naguli muslimunga lashkaruge idruta ha mako muslimunna bodu geldume kurmet vedane adi anik kolum vesel merenge bayhan kurapani efada halatikga muslimunna nikametika me libeni manzaru feni fes kafirunna hibware libeni efada bawar sababta ebahuri ham ibn taymiya islami sharia tanfid kurma behe goton bayan kuraba afani wa iqamatil hudud la tatimmu illa bil quwwati wal imara islami deenuga hadduta tanfid kurevene furihama bara verikan libige noni tamkinu la adi istata'an otege bara kuladana kan libige menu ege tafsil tabbes hadi hama ehri majmu'ul fatawa enum wes kale fanu ga feffatu ga bayan kuraba fade enum bodati ilmerin wes e masala takka wahga dakwa mehri hama ekani verikam libe irage ekam nukurevene ekan ai kuvva no te istata'a ge murada ki kobakan ekam kurime ege macca tartibu gen anna eta fasada tak duruve kulada furihama baro e demehettum ga ovegin ka
algon badalno najashiya behe gotun najashiya is e habush kare muslim hijra kuri tanen etanaga najashi huri naswara gotuga islam wada gannawa ekam Allah ge shariya furhime tanfid nukurave ekan ibn taymiyyah rahimahullah majmu' al-fatawa ge mani bayan kurabba mi eki ekale fanuga majmu' al-fatawa ge nawaram nona mujalladu ka ves e bahuri adi inun ehen en bay hama hisabatu ge es fatu ge es bayan kurabba fe bahuri egotum vidan wani ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن قطعي كنديلين صافو إنجتي من نجاشيك قرآن جوا حكم نكره الله سبحانه وتعالى إكم الله النبي جاء مدينة جس فرق لكربا فواني ما أهل كتاب أتوجنا بمهن الله حكم كراشه فارق ميه كبونه فان نجاشي إسلام ويسي كهم قتي بنصارى أن إكم كو مير ردم يتي أهل كتاب إس الله حكم كراشه الله أمر كربي دين فهو أما فهم بيدالوني والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن نجاشي كل دانك من ولبنا نكربونه قرآن جوا حكمه فإن قومه لا يقرونه على ذلك كلفان قوم ميهم كمان إبس نوي قرار نوية أديك يفدم بيان قرآن وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك مسلم تتار مسلم بغداد مسلم غرت غلوت كفه ميهم الياسك كيا حكم قانون هداغن كوري حالتو گس بيان كورني tanuga muslimihun ge meduga hukum kuram muslimun ge tere mihun ves muslimunna tatarun meduga hukum kurma gazi yakanote veriyaka imamaka iskurave emihun beenum ve Allah ge deenuga wa'dul verika hukum kuran henna mes emihun ekam nukurave bal hunaka man yamna'uhu dhalika ekam manako puriya nudem ves bayaktibe dem vidani wala yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ves nafsaka nufle verga taklif nujassabe den efa vidani fan najashi wa amsaluhu su'adaun fil janna najashi ifada haluga wa mismi hun emin Allah ge shari'a ki tanfidu nukuruna sebunane emi hun wani majevren gotuge jannatuga soruge ka wa in kanu lam yaltasimu min shara'i al-islam ebe kanonna emi hunna islam deenuga shari'ata furihameyan amalu nukurunas ma la yaqtirun ala iltizam hekam ge kula dana kanodi be kanka bal kanu yahkumuna bil ahkam allati يمكنهم الحكم بها أين كما كبيكون حكم غربي بيكون كروم के कुलदान kan libifawa hukum take ehme ma mi hadat gadi balafiya mu islami shariya ge me tanfid nukurevi haddutta tanfid nukurevi anna komme veriya ku kafir nus kureven mi ehm masale algon kurege bayan kure mi ge tafsir algon ma fahun ali al wadana mi fada ita basful taken hutta mi nengetti kaman hada timamin na hame kane qabul kura ra'ya ge macha fatwa de ilmerin ge bastana ga ge no basta puna ilmerin na hajuja ha joko jaha i magfurta mi hukum ga bonumaki hagigatu ga warad derakamen hitam hurikam algon ham huri algon nafsa shadi tiya lobi ta khon akhton nestanna dangoti ilmu ge ne das kurashe mi wara bodu kandike mi ga iten iccen ebe hutte algon menna guda kude eccen gone mai muli din kaman hadagen ade nunimmashe tima faharika qabul kura kurmaki ei rangalu rayo nota goikkamu ga nuwe singa daaneye mi khain hunna masal taku algon men rangala hoda dirasa ko badan ebe je ehri ilmerin bayan kurabfa إمام مالك رحمه الله के मशहूर कौल है अदे इमाम मालिक एकनी कौल नो सहाबी बेकलों की बयान वैसे बहरे कौल तना को वेफा कुल्लु युखद मिन कौलिही व युरद इल्ला साहिब हादल कब्र कुम में भी के बहा की वस कबूल करे फद रद्द करे ने बहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस फुलफिया व अहम वीमा हक हो दानुना मसके कुरंगति हो दा बेलुंगति